kadagdag sa nagtatata mano kamin. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dala kita manugang ko, nadapay apo ko kon, nadapay tay anak ko nga agtambor kuman. Thank you kin Lord. Tawan imposible. Amunyo ko nakatingong mato na kijinga tukot ko nakot mamaturog isuna ko nakot Lord ko nak si kaapo iti mang kumbikta day nga panulot na tapno iti kastagat umay agdayaw ken katatangal daw. Kitaan nyo hanga imposible talaga kini apo tamo katahang umay. Ngam talaga ng pang-pray ko tatay maturog. Katagyaman na kiniapo agdaman ng tuloy-tuloy ko mga umatandar dito kapilya kat kastamet nga tintan nga po nga sirip na nga umay agtambor kat adamat ni pastor nga mang susuron iso nga amok na tuloy-tuloy isunan. Katagyaman na kiti ado laon na itin napagyamanan.